4 рӯз мо ами чумадан накофтем. 4 рӯз мо зик гаштем. Ами соҳиби ами таксист мо инсоф надошта, то наёварда. Очам чанд какатиш ҷанг кадай. Вообще, мулеса гуфтам: апа, хапку всё тамом, нагу чика. Очам ҷангара. Хай тамом. Салом, бонувони азиз. Медонед чӣ? Ин каталог компанияи Faberlic барои одамои наврегистратсия шидагӣ тӯҳфаҳои пулӣ мондагие. Барои ҳамин касоне ки олем регистратсия нашида, тезтар регистратсия шавед, бо дер накунед. Шумо заказ мекунед барои худтона, баъд компанияи Faberlic 500 суми урусӣ дар шоти шумо мегзоранад. Барои ҳамин тезтар бидроен корда, соҳиби кори хушрӯ мешед, соҳиби тӯҳфаҳои качественӣ мешед, соҳиби ҳама чӣ мешед. Обучение бесплатное, регистрация бесплатна. Мо шуморо обязательно корро мефаҳмонем. Барои ҳамин дар рақамҳои болои экран занг занед ёки бинависед дар WhatsApp. Марҳамат, мо шуморо интизорем. Хайр, дӯстони азиз. Ассалому, дӯстони азиз. Умедворам ки ҳама шумо хуб ҳастем, сиҳату саломат ҳастем. Навбори пешда мо сиёмка кардем. Хеле мо душанбе рафтем, ҷода чемодана гум кардем. Ҳама шумо нависандем, чемодана ёфтем, наёфтем, мош дад дорем, тезтар биген. Ёфтем ёки наёфтем? Ин ҳамин навор ози дар бораи чемодан мешавад. Ёфтем мо ёки наёфтем? Короче, мо душанбе рафтем хонаи тағам, бо тамошо мо рафтем. Хай уҷода чӣ сахоат да мо фуромадем ай автобус. Баъд бояд хонаи тағам мерафтем ба таксӣ. Тамом таксӣ да шиштем, итари таксӣ заказной набуда сивсе итари не. Рада истодаги. Фирмени набуда ка? Ассалому алейкум, дӯстони азиз. Простой таксӣ, простой мошин. Опелай чӣ будай? Не, Opel буда? Opel. Асраҷи. Амо таксӣ да шиштем, даже номроша мо нигоҳ накардем. Шиштем таксӣ да багажник да чемоданмо намондем. Тамом. Баъд фуромадем пеши хонаи тағам да чӣ хонаша наёфтай, камтар дуртар ай хонаи тағам моро фуровардай. То салом алейк кардем кати тағам. Потом смотрим, таксӣ уже нест. Пулша додем, таксӣ бирафт. Баъд тамом успед накардем ай багажник чемоданмона бигирем. Салом алейк кардем, уже не до этого было. Всё, тамом гуфтем, мо хеле бечемодан мекунем. Гуфтем, хай албат одами баинсофай чӣ чемоданмона миёрам. То шава очерад кати истодем. Барои либосон нео ҷода чивому будку? Дыта заграни очам, заграни ма, бо паспорти российский ма. Ма бо паспорти таҷикский надорам, тоҷикӣ, только паспорти урусӣ. Ина, дӯстони азиз, ба очерад кати истодем уҷода. Камтар тағам, камтар мо кати учам. Камтар тағам, камтар мо. Наёварда чемодана. Баъд сар хестем, рафтем чӣ отдел милиции, заявление нависондем на всякий случай. Хай агар наёвем, посольство мерем, уҷода мода справка метавонад возвращение на родину. Уҷода бояд основание дошта бошем. Ина основание заявление мешавад. На самом деле гум кардагием. На самом деле гум кардем. Тамом заявление нависондем, мулесони гуфтен хай мекоем, хай неки намекомам. Вот. То хидмат наковем, намекомам. Вот. Баъд чанд рӯз кофтем, ай ҳама пирсидем, камерора нигоҳ кардем, пеши рада, ҳамаро пирсидем, короче, ҳама да объявление, ҳама иҷода нависондем. 3 рӯз кофтем. Бо Parviz TV да чӣ объявление нависондем. Короче, ҳама иҷода нависондем. Беғазай канали хидмат. Беғазай канали хидмат. Хай гуфтем, всё равно подписчико хавотир мешаванд. Хай подписчико да баъд мегем, кай ки меёвем. Вот. Баъд наёфтем. 4 рӯз кофтем. Баъд як рӯз хонаи тағам да будем. Шиносои хешомон буданд, омада як духтарак. Ягон рӯз намеомадай, редка меомадай хонаи тағам. Ана мим рӯз худо додай мода да. Худо вардакаш. Да, вардакаш. Ами одам омадай, ами духтарак шинос доштай, милесада, да? Милесада доштай? Гаида кор мекардай, шиносаш.
гуфта хай ягон чӣ дорем улики да доказательства. بیاین گفتک ما چی بیاین میکنم ده. چی میگن شهر بی خطری ده نگاه Всё, میکنیم нигоҳ мекунем. Очам бо влог кадестам дай. Влог кадестам дай, кай ки мо у таксида будем, рада рафтеста будем. видео да аста ку снимат када рафтисам рара Як машин пеши машини мо да будай. ай пеши машин Ай пеши машини мо да. Тойотаи сафед. Номроша дидем, ай номрои аму Тойота соҳиби Тойотаро ёфтем. Гуфтем видеорегистратор дорӣ? Машини моро мебинай видеорегистратор? Гуфта хай мебинем. Короче, баъд номрои машини худмо нафаҳмидем. Аму Опела. Тамом номроша фаҳмидем, соҳибша ёфтем. Дарров як секунда гуфтанд ба МВД-ро файрӯз кардам. ба отдела биё, кати чемодан омадай. 4 рӯз мо ами чемодан накофтем. 4 рӯз мо зик гаштем. Ами соҳиби ами таксист наоварда чемодана. инсоф надошта Инсоф надошта. То худмо наёфтем, накофтем, наоварда. Очам чамка катиш ҷанг кадай. Вообще дилша холӣ кадай дилша холӣ кадай. Вообще аму отдел да ҷанг кадай катиш. Гуфтам мулеса, гуфтам апа хапку всё тамом нагу дига. Очам ҷангара. Хай тамом дига хурсанд шудем ки чемодана ёфтем. Тамом баъд чемодан овардам, мо хурсанд гуфтем чемодан. Ҳама ҳамсоё ҳайрон шудем, гуфтам ай чемодан дай хурсанд шудам. Одамои нодида. Аввал чемоданро нав харидам. Одамои нодида. Ина хай ёфтем, короче. хавотир нашед Хавотир нашед дӯстони раҳмати азиз. калом барои суханҳои Раҳмати нағзтона калом. барое ки шумо хавотир шиден барои мо зиқ шиден Гуфтем чемоданро наёвем агар чикор мекунем. Ина очам справка мекунад барои возвращение на родину, барои ки паспорти российский дорад всё равно внутренний паспорт. Ай ма паспорти российский аму чемодан дамондай. Гуфтам иначка ли мекунам ма бе документ, бе ичи. ту бо двойное гражданство надорӣ Бо двойное гражданство ман надорам. Бояд дута свидетель боша. Мо бо айкиҷо свидетель меёвем ки буга инао иё действительно гражданини Россия. Короче, баъд бо свидетелҳо бояд ки гражданинои Россия мешуданд. Хай ёфтем, выдохнули. Хурсанд шудем барои ми. Дӯстони азиз, хавотир нашед. Пушокомон ҳамашон на месте, документомон на месте. Хай барои пушоко мо зик нашидем, барои документҳо всё равно. Бе документ мо даже невозможно пул снимат кунем айри банкомат. дар душанбе ҳама иҷода ай банк снимат мекунем. Хеле валютчико нестанд. Намихел, достони азиз, вот такая история, зато приключений, зато будет что вспомнить. И на учен мозик будем, ози смеемся, вспоминаем. Барами, достони азиз, шмо документотона соз нигокнен, бо фромош накнен ранги мовори, ягон таксида. Намихел, достони азиз, ҳамаи наворои моро то охир тамошо кунем, лайк бумонен, комментарий нағз бинависен, обуна шавен дар канали мо, бо мо бошен. Хайр, достони азиз.